Školjare od perši po štvrtu klasu osnovni školi Bratstvo jedinstvo nješka pred poladnjom mali na hodu kazac maski, kotri praveli sami, abo s pomocu rodičov i taki popriberani prešitališe po kocure. U Ramikov Cecinskog tižnja Kerestursku školu naščiveli členi Združenja Belava ptica. Velik broj naših korisnika i mojih dragih kolega se ovom lepom prilikom odazvao na ovo lepo druženje i veoma smo zadovoljni i srećni što smo ovde. Drago nam je, naši korisnici nisu toliko upoznati sa mestima naše opštine, pa sa ovom prilikom su se upoznali i sa Ruskim Krsturom. Gimnazijalci vjedno s profesorku matematike Nataliju Budinski organizovali robotju po švecenu origami tehniki u kotri učestvovali i členi Združenja Belava ptica. Nješkajši dzenj bul pošveceni zdravim stilom fizičnog i psihičnog života, kotri školjarom predstavil atletičar Mihajl Dudaš. Moja uloga tu taka, že da im tako skrucim uvahu na bitne stvari u živote. Ajde počnemo od sporta, ajde všetko, co še vjaže za sport, u stvari še vjaže i za život. Školjare 6. i 8. klasi na hodini vironauki nješka po poladnju naščiveli starih u parohijalnim Caritasu.